Chibay vekule Good Friday pual Krista turna lam la kanjir kalmek zela lungay na hapta aniboka rina in Calvary lam khir zelang u vain nun kong hroy tuatan huana isua room rerengin ti lahi kanjir hole dona hethu hi lalpanen kanin pol na personal devotion atan kan lo mangle theu don ya chanchin thama thai jek bung somni le paruk chang somthum pari thu hilongai thla ila tin an hnena karil ro lungai ma thi na khop hialani heta hian ula mi ven pui ro u ati a lalpan thu mal som ro se amen hela huana isua room rerengin ti hla hi Wells la Thomas Williams phu ania Christian labua number za sumko pangana a hian a omani ahla original lama chuan Wells tongin an ziaka a phu tuina a phu na tong tak chu Wells tongin ani Wells tonga ahla thu chu alampo harvio mai sap tonga an le linna a chuan I know that my Redeemer is alive, who brought me with a payment so costly. He shall stand on the earth. It is true di in sab chongin an leta. Mi hausatak an ni an mani hi afa zirtir tu turte po aroy hial thina. Bidang aya zirtir na tha pek tumin thei top achua. Asen po anin seng so viau thina ni ome. Ama hi mizenget tho thang thale risel takani a pathian rongbolin pastor napo kumsom thum chuang zet athokani hela hi Wells tun book number zathum somni pakuami Dr. Lowell Masona siam Cleveland ti kha athuka an manga ti chuan Reverend Thomas Williams hian hela aphuachan hi lali so tur na te kantana alungai na te kan hriat thar fo theina na la sak chu turada hi atum ani te chuan Reverend D.E. Jones khanin mizo tongin hela hi alo le lingvele ta bok ani achang khatna hian heti hian kan mu a ala thua tha in ro pui ani huana isua room rerengin athan thisena farnen anung zang moi an vok na te apangun nam atur ziate Calvary tlanga an hruaya khenbe na atuar phun lovin heng hitunge ngoi pui theyang tu thinlungin nge tur zawang ti in zo na mangin achang khat na hi an ziak chuaka helai tang hian ala thuwa zirtur poimo tak tak kan mu a Getsmani huanal li suwa a room zana khanin athan thisen ang hialin a farani ti kan mu a chen khat chuan thisen angin ti ani a thisen atiker leinem ti te po an soi thina medical drama hian sweat blood hi alo om ve hrim maya mi ring vun chunga thisen jam capillaries an ti hi alo puak ke theya chumi thilo chuak le thlan tui sweat gland atang ron chuak hi pon lama ti hian thlan le thisen hi in polin alo far thei ve reng alo ni ome chutiang ang chuan huana lali suwa ruma atong traina khan amatan adil rualin apa thu oi turin ain submit thlap mayani ti chuan athan thisen ang hia lafar khopin lungai na nasatak main lali so khalunga ya anung zang moi te chu an vua hanti te hi arab thak maya khati hun laya an vuak na te khachu manro rap thak takani thir mang te saru mang te inani a an vuak na nu ma te kha apil pheng phongin thina satak achuk thina ti chuan apangun nam atur zia te ti in helaya hian lali suwa an soi sak na hi apangun nam a hanti hi samurai kan ti ngun nam ang tak tak kha hi hian
atin zon lem lova apa rem ti na le phal na thapa la li suan atur na kha ana sat zia le arab thak zia hela hian arut sei chu tum na mai ni inalanga Calvary tlanga an hruaya khen be na atuar phun lovin a hanti a heng ang ama ti sual po ni mi lova phun mi lova Calvary tlanga hruaya khen be le ti du da a han tur te hi avan rupui em kan dam na tura ta na tur hi nali suan athang tlat mayani heng hi tunge ngoi pui theyang tu thinlungin nge tur zawang ti in a han ziek ta renga hetiang taka kan ai o kan ta na tur tu lali so in pek na le tur na hi ngoi pui chi ani lo ngoi pui thei ani lo hetiang taka keima awangani katana ni ti hrechiang tu te hi chuanin lali so chan chini sei lovin anom thei lovani achang ni na hian thuro angin leng thiamila hlataka thokin kalengang Calvary tlanga ka kalang pathian mangai na ka mu ang lali suan re theina tuarin athisen luin min tlana mitak zet athi awangin choi moinan lagasa ang tiin mitak zet ahan ti hi lali suwa hlut ziale lali suwa mihring na rima po a aro puizia mintarlan saka he fakla po tu Reverend Thomas William sahi rin na in na thok la le ani thuro angin leng thia mila hlataka thokin kaleng ang tiin Calvary tlang fan achaka chutiang ang chuan thuro anga thanei achaka athinlung aril ru ngai to na zongin Calvary lam athira arala tanga thir mai du tok lovin amun nge yakal achak thu ta hian atar langa pathian mangai na kan mu ang lali suan ore thei na tuarin athisen luin min tlana ti in ahan saya he ya ro puyani lali suan are thei na wanga kan hausak thei na tura atur na hi anasa ema taksa physical le real ru mentally te tin kharaw lama spiritually po in atur ema lali suwa ina ami te kan dam na tura ruma bultana than thisen anga fara nuna hial hlana atur na kong hi kan tan hian avan lu em chu niak chuya rive tur chuan enton tur min hu chiati ero ri ila vena hian huana lali suwa room le mang ang au o te kan benga thang khok thar le sela chuti rol chuan keini po atan inpek thar tum le ta ila apui mo o me asap chungan le linna hian katlan tu chu alanung renga ani chuan kalebat kaman bat to takmai chu mintlak saka he khovel a hian ala ding ang he khovel a hian alo la ding le ang chu atikani ti in asap chunga hian ananda mizo chunga hian alet ling tu hian kan sak ala thulam laklo lo turin moi takin min rem saka huana isu room hereng turin he aturna Good Friday lo thleng me ka hian kan zawa in kanin soma lali su turna tom turin lalpan kini po mindu ti rethar le ang lalpan athu kan zatan mal somro se amen itong trayang lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu tukina hian huana isu room herengin ti hla kan lo zir ho le ta lalpa alathuk na le apoi mo na te a that na te a hlut na te hi kan zir chuak zo tak zo lo ti kanin ria khongai takin he kan thei tok chin te mang hian kan hena thu se min pol chun zom la lali suwa kan ai o kan ta na atur na le arum na te hereng chunga keini po chumia atana tur ve in huama in pek na thar kan nei thei nan kan zai min polang che lali suwa mingin kan dile amen lalpan malsom theu cheu ro se
ni le nuam le vek ule.